Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung guys di channel saya, channel Oysel. Dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk pulang kampung online di Desa Sering, Kecamatan Dondri, Kabupaten Sopeng. Dan mudah-mudahan di Desa Sering ini adalah kampung halamannya. Dan silahkan lihat kembali kampung halamannya di sini di Desa Sering. Tetapi sebelum kita jalan-jalan di Desa Sering tentunya, buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe channel Oysel dan aktifkan icon lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan inilah teman-teman Desa Sering, Kecamatan Dondri, guys, Kabupaten kita mulai Sopeng. Dari sini. Tentunya di sana ada pengerjaan jembatan. Nah, kita lanjut saja guys. Dan di sungai di sini saya lihat airnya tadi sangat biru, lumayan biru. Ini dia guys airnya. Sungai ini dan di sini juga. Dan kita lanjut ke sana guys. Oh iya, kita lanjut guys. Ini Desa Sering guys. Jadi yang punya banyak kenangan di sini di Desa Sering, silahkan lihat kembali kampung halamannya. Dan tentunya pasti banyak perubahan. Dan kita lanjut guys. Jadi di sini masih sangat alami, banyak pohon. Ini dia pohon jati. Halo guys. Kita lanjut. Jadi ini suasana kampung sekitaran pukul 5 sore. Dia guys banyak pohon. Dan tentunya udara di sini sangat sejuk. Dan sini juga di depan rumah warga tentunya banyak bunga yang ditanam, maaf. Ada salah satu warga duduk santai guys, minum kopi. Ini guys bunga-bunganya banyak sekali. Lanjut. Dia. Jadi guys, jangan lupa video ini di like, share, komen, dan di subscribe. Jadi ini agak sedikit menanjak jalanannya. Dan jalan di sini ini sangat bagus sekali guys. Dan di sana adalah lapangan sepak bola Baso Sering, Desa Sering guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Guys, kita lanjut dan
Di sini udaranya sangat sejuk dan dingin sekali guys, karena di sini tentunya banyak pohon-pohon, dan kalau tidak salah di sini daerah gunung juga, kalau tidak salah. Ya. Dan di sana guys ada RA Perwaniga. Dan cuaca juga agak mendung. Bahkan di sini tadi hujan guys. Sana ada RA Perwaniga nomor 16 Sering guys. Sana sini adalah rumah data kependudukan Kampung KB Wanuau Tua. Ya. Kita lanjut, dan di sini tentunya banyak jagung yang ditanam, ada juga ubi. Nah, mayoritas pekerjaan masyarakat di sini nantinya adalah petani kebun. Dan kita lanjut saja guys, karena ada mobil. Kita lanjut guys, kita lanjut. Ada juga ini pohon sukun, dan begitulah kalau kita tinggal di kampung. Tinggal ambil saja kalau kita butuh, karena memang banyak sekali jenis tanaman yang tumbuh. Nah, ya, semua warga dan tentunya juga suku di sini adalah suku Bugis yang tinggal di sini, karena di sini memang adalah daerah Sopeng juga, Kecamatan Donri-Don. Ya guys. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, silahkan lihat kembali kampung halamannya yang punya banyak kenangan di sini. Ini dia. Dan di sini agak menanjak sedikit jalannya. Dan hujan rintik-rintik juga. Dan kita lanjut guys. Jadi ini suasana sekitaran pukul 5 sore di sini, di Sering. Nah, di sana banyak pohon dan hujan juga guys. Ini dia rumah warga di sini. Guys, tidak salah lagi, desa Sering ini memang adalah daerah pegunungan dan tentunya menambah keindahan desa, yang maksudnya keindahan desa di sini di desa Sering. Maaf guys. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Nah guys, itulah kita jalan-jalan di sini di Desa Sering, Kecamatan Dondri, Kabupaten Soteh. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa melihat kembali, bisa mengenang kembali kampung halamannya yang terkhusus kelahiran di sini di Desa Sering. Dan jangan lupa video ini di like, share, komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.